मरुओइबा पाउ पिजरी तरातरेटलक सुबा दि ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे की पालन थौरम ngasi केकुपाता पांथोकली खुलुमजरी मिदें ताबिरिबा सिंगु तराम नुक्सरी पाउ संदोकना पिजरी हौखिबा इंग लिसिंग अनिगा अमदा बैंकॉक डिक्लेरेशन दा NSNIM अमदी भारत सरकार गवारी सनाबदा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वाफम यावरपदगी जून की तांग 19 दा थोखिबा थौदोकपु निंगसिंगदुना 33 सुबा दि ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे की पालन थौरम ngasi केक्रुपाता पांथोकली ऑब्जर्वेशन कमिटी अमुको यूसीएम नसिंदुना पांथोखिबा थौरम मदुदा ऑब्जर्वेशन कमिटी की चेयरमैन सु ओइबा यूसीएम की प्रेसिडेंट सुनील कराम अमदी ऑब्जर्वेशन कमिटी की वाइस चेयरमैन PS देवान शर्मा लैखिद्रबा सिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उत्पा ओइना यूनिटी फ्लैग तंखाई सिंथादुना लैखिद्रबा सिंगी मफमदा हई लैकतुना इकाई खुमनबा उत्खे अथौब 19 की निक्सिंग खुबमदा तोंगान तोंगानबा लमदम अस्सिगी जाति फुरुप कयागी मियोय सिंगना लैशु कतुना इकाई खुमनबसु उत्खे थौरम मदुदा लमदम अस्सिगी सकनाइरबा मियोय क्यासु सरुक याखे बीजेपी की प्रेसिडेंट सोइरिबा राज्य सभा की MP KHH भवानंदा हानगी डेप्यूटी CM कैखांगम MP आउटर थांगसो बाइटे MLA L सुसिंद्रो MLA AK मीराबाई हानगी MLA O लंधोनी सुसरुक याखे ngasi gi pangthokiba 33 सुबह दि ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे अदुगा मरी लैनना ऑब्जर्वेशन कमिटी की चेयरमैन ओइरिबा सुनील करामना इंग लिसिंग अनिगा अमदा NSNIM अमदी इंडिया गवर्नमेंट का वारी सनाबदा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइरकपदगी ngasi चही 33 की ममांगदगी जून 19 मियोय 19 सीखिबा अमदी मियोय क्याना असो अपन यावदुना सोइनाइबा कयासु यावख्रे हौजिसु इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर की अपुनबगी सक्तम दा थेंखांग कयादा थुगाइना बहोटनरी अमुको अमदी यूसीएम ना सिगुम्बा खोंथांग सिंग असि मणिपुर की मियांग लोइना पुन थेंगनगनी करिगुम्बा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइना बहोनरकलबदी लैखिद्रबा अथौबा अथौबी 19 की थवाई की लमन सिंगबा ngamnaba ngasi की निंगसिंग थौरमना वारेप लौगनी अमदी सिंगनरकपा पुनमक मियांग लोइना थेंगनगनी हाइखि मणिपुर की अपुन सक्तम थोरक तारगदी मियोय 19 हौरिबा यौबसिगी सब चाबा लमन मणिपुर मियामना सिंगबा नमनबगी दमकता अइको ngasi जून 33 सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे सिदा अइको वरेप लौरकांदा अइको पुनमक सिंगर पुनमक अइको थेंगनगनी हाइबा अदुगलबा अथौबा अथौबिना याताख्रिबा मफम असिदा अइको मियाम पुनमकी अपुनबा पिरेप अमा लमिनबदगी तंगाई फदबदो ngasi अइको ऑब्जर्वेशन कमिटीना सिंजबनी ऑब्जर्वेशन कमिटी के वाइस चेयरमैन सोइरिबा PS देवान शर्मा फोंदोखिबदा ngasi दि ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे असिदा लाक्लिबा तोंगान तोंगान फुरुप जाति सिंह असिना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम काइबा पामदे हाइबदु उतले लेबाकी दमक थवाई कटकिबा सिंगदा इकाई खुमनबा लाक्लिबा सिंह असिना साखिनी अइखोइगी अपुनबगी सक्तम नाकपा हाइबसि मणिपुर दा खुंदामिनरिबा पुरुप कांगलुप खुदिमकी तंगाई फदबा थौदांगनी मियामना अमत्त ओइना लेरिङैदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइबा मपान की साफु अमतना थुगाइबा ngamloi हाइखि गुम्बा मपान की साफू अमतना इन्फ्लुएंस तौरगांदा अखोई मनुंगदा लेमिनरिबा अखोई कांगलुपसिंग अखोई जाति तोंगान तोंगान मयाम सिंगसिदा मपान की हु कामजिलकपसे मसि चंगदनबा अखोई पुन्नमंगना वाखन यामना सेंगना अखोई की फिरेप होंगना अखोई पुन्न लेमिनसि मणिपुरी मियामना अमत ओइना लेपगांदा मणिपुर काइबा ngамोय इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर कनगदब नते इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मणिपुर ngangnabagi वाफम यावदे मणिपुर कनबा हाइबसे अखोई मणिपुरी दे हिमिनरिबा मियोय कांगबु मयाम सिंगसिना अमत ओइना लेमिनरगांदा मणिपुर कनबा ngamgani हाइबा वाफम जे थमजरे हानगी डेप्यूटी CM MLA गैखांगमना ngasi नुमित असे मणिपुर मियाम गी सेंगलबा नुमित अमनी ngasi नुमित असेना मणिपुर गी मियाम दा अपुनमगी पांगलनी हाइबदु उतलिबनी अपुनमनतन कानाबा मत लैते हाइना हौरकलिबा मिरोलदा महाकी माइकैतगी पाउजल पिनिंगी लैखिद्रबा सिंगे खोंगुल लीदुना मणिपुर गी अपुनमगी सक्तम ngakna बहोनबा ताई भारत सरकार न कांगलुप खरगा वारी सानारगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन पुरकपदा वेलकम तवी अदबु मणिपुर गी अपुनमगी सक्तम अमदी लैबा के इंटरेस्ट होलकलबदी याबा ngamloi इंडिया गवर्नमेंट प्रॉब्लम अमा सॉल्व तौनब होनबदा इशू मयाम अमा थोरकनबा बाटोन तौरकनी हाइबदी थाजदे हाइखि नुमित असिबकना को रिमाइंड तवी मदुदी यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल हाइबदी अखोई अपुन बतदना कोई सक्तम से नापंग बतदनी अरिगम कांगलुप खरगा इंडिया गवर्नमेंट वारी बताई सारगा सोल्यूशन पुरकपा वाराइसन पुरकपा अखोई वेलकम तवी हाइबा अदबु अखोई अपुन बसक्तम अमदी अखोई इंटरेस्ट सोहन बजे कोई सोय यारो अद मदो ओइथोपसु यारो इन खल्ली अदगे गवर्नमेंट सो सोयदना इशू खरा
प्रॉब्लम को सॉल्व तो नमता प्रॉब्लम मयाम थोरक बदो इनवाइट तौगनी है थाजिते MLA Susendrona haukiba jun tara nipan gi thodok ningsing lubada nungai taba fawi haujikti aikhoi punna apun gi saktam kai han dana bo hona minasi Manipur gi apun gi saktam kai ba yaro haiba wafam na mang tharaga miyam ga thabak tawminasi haina phongdokhi kai ba yade haiba numitto nasine na amuk ningsing obada yam nungai taba fawi aduga hairiba masina maram oraganda Manipur gi integrity da kai han dana boi damakta mayam punna akhoi amatto oina akhoi hona minasi Manipur kaiba yaroi haiba wafam se masina akhoi yumpham oiraga hana mang tharaga akhoi thabuk tawminasi haiba wafam si tamjage Amaromda ngasi jun tara nipan gi thoram ke krupata miyam na saruk yakhibana maram oiduna khwairamban kaithal de itak takhi lambi da mi chatpagi chang hanthakhi police na miyam na sathok sasin tawbada khudongsa na ba lambi singda ngak senbagi thabak su lokhatkhi ngasi jun tara nipan gi thoram asi miyam na saruk yabada nungaina bani haiduna Manipur police na Imphal city fauduna sanglakadaba maru oiba lambi sing Kwakarthel bazar Khoyathong Kesampat Sagolban Tera Uripok flyover bridge machinda thingduna diversion road ta chathanbadagi miyam da hena khudong sahanbagi mahutta awaba mayok nahalle haina ngasi jun tara nipan gi thoram yawba lakpa miyoi singna pendaba phongdok narakli Greater Imphal gi akorbada matik sab ring road ama leitabana lambi kayada traffic jam thokduna sathok sasin tawbada apanba oihankhe Manipur police na miyam da hana khangan ba tawduna lambi sing thingzin khibada miyam na pendaba kaya su phongdok narakli jun tara nipan gi thoram santi oina miyam na pangthokpada police na sathariba thawong sing asina miyam da hena khudong sahan khidre Thobal wang mataba sorok makhada leiba rural fitness academy gym na Thobal district hospital ge blood bank amade transfusion unit ka khusam naduna jun tara nipan gi numit ka mari leinana blood donation camp amaga loinana awareness program ama gym adu da pangthokre Thobal hospital ge medical officer in charge Dr L Dorendro na sanaroi singda EP bagi tangai fadaba masina samas amadi isada piri ba kanaba kaya khangankhe nupi sanaroi teret yauna punna sanaroi nifuna EP ki gym ge founder AK Lakshmi na anirak suba oina gym asina blood donation camp amadi awareness program pangthokpani haikhi Social media da Manipuri singbu kihanba amadi atai wahai wata kaya season na video thagat para chenaba Bihar gi Begusarai district gi Rupesh Kumar ngasi CJM Imphal gi court puthok laba matung da numit tara mangani gi judicial remand pikre panbayai Rupesh Kumar hai ba myo yasi Churachandpur da chahi tara manga hena leiduna Manipuri loan amasung local dialect fazana khangba myoini video do da yaukhiba Bihar da gi Rajkumar Thakur Mina Kumar Mahadev Saha amasung Nitish Kumar Thakur de hauzik fawbu gi oina faba leitri Manipur Sarkar na Rights of Person with Disabilities Act lising ni tara taruk mapungfa na tana handabatan na tana disable oiraba miyoi singda khudong saba fanghanna ba hotnariba scheme project sing michang sangalajada ba singdi madugi kana ba fanghandana leiri hiram asida report ama lamlai kendra gi manum sana leiba kangu sinjin kuno de leibi masagi sahi kun ma thorum tamangai libi tensulam to bisna sanu pokpadagi cerebral palsy namaram oiga satpangam dan leiri soli singani nipan lagi disable certificate pajma laglawa to bisna social welfare department gi makhada financial assistant ona lupa lising mapan gi sampham lising ani trauma tratuk to fangkhre hai ba sampham adu fanaba ona biribi singna lupa lising ahum lokhaga sumagi lupa lising taruk khak phangi hari Amaromda nganna mama laikidaba matung tomisnagi apokpa Kansubam Ranjit nomagi apak aphangwa thabak suraga masa manga yonama honabada mimanandrabi masanupi na phangba yaba khudong sabasing kanada haira phangani khangdabana ngasisu chief minister gi sontar basing tembang yauna lairabagi pankhai makhada piliba khudong sabasing amatta phangdana leiri yai hajira chalaga kagaicha laira shakam banlai ngamna bole si maru jai mama su lekidre masi sumayum pangara yai na sumona na tawbuda leira ai se da mayam
ꯂꯤꯇꯤꯟ ꯅꯨꯡꯇꯤꯟ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯔꯨꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯅꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯪꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯟꯁꯨꯕꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯗꯕꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯟꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯄꯤꯗꯩ ꯍꯥꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯄꯤꯗꯩ ꯍꯥꯏ ꯂꯤꯇꯤꯟ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯄꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯇꯨꯕꯣꯜꯗ ꯇꯥꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯦꯟꯖꯕ ꯆꯣꯡꯖꯕꯁꯨ ꯉꯝꯖꯗꯦ ꯍꯥꯖꯤꯔ ꯁꯨꯔꯒ ꯃꯥ ꯁꯤꯡ ꯑꯆꯣꯠꯄ ꯊꯝꯐꯝ ꯂꯩꯇꯗꯅꯐꯥꯎꯗ ꯑꯆꯣꯠꯄ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯃꯥ ꯆꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯆꯤꯡꯖꯤꯟ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯊꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯣꯜ ꯑꯅꯥ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯔꯥ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤ ꯑꯐꯪꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯄꯥꯗ ꯁꯨꯅꯣꯝꯃꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯩꯕꯨ ꯇꯦꯛꯇꯅ ꯂꯩꯗꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ India government parliament da pass taukraba RPWD Act 2016 Manipur mapung fana implement tawdaba amadi mahak rule ama sembidabna ngasisu Manipur gi tongan pham da laiba yam khurung sadraba mima andraba disabled singi ek asi kanaba phangdana mapung phaba amata thau paikhat bidabisina disabled person sing asi auge mati yamna film sadaba mong mari lamada dum pham da maki punsi loiba ngaina dum hingnari asi film asida Manipur sarkar na mahak mari lenaba ek asigi implement tawya ba rules sing athong sembiduna ꯄꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯌꯥꯏꯐ-ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗ꯭ꯔ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯆꯤꯡꯖꯤꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯇꯦꯟꯁꯨꯕꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯅꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯗꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯦꯕꯜ ꯄꯔꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗꯕꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ RO ꯀꯔꯅꯖꯤꯠꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯩꯠꯀꯤ ꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯥꯏꯔꯛꯂꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯈꯛ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯠꯇꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯉꯝꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯊꯔꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯊꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯐꯖꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯔꯤ Penasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Penasha Coaching Center gi ojasingna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbikhi aduga PCC dagi aina phangakhiba study material regular mock test suggestion na chingusing yamna chanakhi SSLCE thagadaba singna topper oinabagi damak matamga junaraba coaching center asibu yamna thajaba thambiyu. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best career counseling center in Manipur. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba, hakchang choktarba, tumma chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamat, amatta naiba upaidi, Jolib Syrup, amasu Jolib Capsule with Chanmina Sinabiyo. Greg John gidi tatatis college di mamal suma phang kuding chamane yo suma ngoroi pista chalabni na adu suma takta superlink footing ge offer meam piri sidi gas electric gram machine bagum na yoti sinbya dudi sana gi mohut yangna sinbya Bohagi mustard amadi refined oil the taste of Assam Bohagi oil chabiu Karupati oibiu masida sunatana lucky coupon price mayam amasu leijari adongi manak nakpa store dagi fangbigani chabada hauraba hakchang soktaba Bohagi mustard oil the taste of Assam distributor oining masingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirakpa yagani Bohagi mustard oil Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khudingmakna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyo
मे थागी GSTR 3B रिटर्न फाइल तौबगी अरोइबा नुमित्ती लाक्लिबा जून की तांग कुंदनी सेल चंगदना रिटर्न फाइल तौनबगीदमक्ता ऑल गुवाहाटी हाई कोर्ट बिल्डिंग नॉर्थ AOC डिपार्टमेंट की फैसिलिटेशन सेंटर द लाक्बीदुना रिटर्न फाइल तौबियु खंगनजरीबा डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर मोवेल फर्नीचर मॉनसून सीजन की ओइना मोवेल फर्नीचर इम्फाल ना मणिपुर मियाम दा मेगा फर्नीचर सेल चाद निफु फाउबगी डिस्काउंट पीजरी असिदा नतना मॉड्यूलर किचन खक्ता ओइना लेबीबा मतंदा डाइनिंग सेट अमा खुदोल ओइना तमजरी नसिमुक लेंसिन बिरक्सी मोवेल फर्नीचर वाकेटेल नियर इम्फाल कॉलेज अमुकाना तराम नुकचरी मखाताबा पाओ सजिंग करामदा तुरेल काइखिबा अदुदगी चेंथरकपा इसिंगना वांगोई केंद्र की मफम कया इसिंग थुंजिनबदगी अवाब मायुकनरिबा मियोइसिंगदा केंद्र की MLA ओ लुकोइना दरकार ओइबा पोलम सिंग येंथोखरे खोंगसदा दुदा मणिपुर सरकार की डेप्यूटी स्पीकर के रोबिंद्र सुसरुप याखी येंथोखिबा मफम सिंगदी वांगोई थौदाम लेकाइदा लेबा वांगोई यू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन युमनाम हुइड्रोम पाउबिटेक मय लेकाइदा लेबा रिलीफ कैंप सिंगनी वांगोई केंद्र मयांग इम्फाल केंद्र इसिंग इचाउ थोगलिबा वांगोई टोप उपोकपी कोक्साई सेंजाबुंग की मफम सिंगदसु MLA ओ लुखोई डेप्यूटी स्पीकर के रोबिंद्रो ना ऑफिशियल सिंगलोइना सत्तुना यंगसनके खोंगसदा दुदा सरुक याखिबा चीफ इंजीनियर प्रीतमना पाइखलिबा थबक थौरम सिंग पाउमी सिंगदा खंगनखी MLA ओ लुखोइना हाइखिबदा JCB सिजनदुना तौथोकपदगी हौजिक इसिंग लेवल खरा मखैदी हंथानबा ngamle इसिंग निंगथिना सेनबा ngamnanaba कैनल सिंग फजना पाकथोक साउथोक हन्नबा थबक पाइखतलगनी मतुंगदा अमु हन इचाउ थोक्तनबा अचौबा कैनल अमसु तौरगनी हाइखी केंद्र अमदी खोगी वांगोई केंद्र की मरुइना टॉप टॉपदगी लाई स्वाद फार्म तब खोपद हयें छुब मियाम की पार्मानेंट सोल्यूशन अमगी लौखलक स्टेप तुरेन हल्लाग तौरग तौगदब खोलीबसीद मैम अपेन पेन खर लेगनी मदो प्रजा मैमना हयें तुंगी पार्मानेंट सोल्यूशन की अखोई लेहौदब यादे हयें तुंगदा सुमाय थेंगनरिबसे मखा तानसु थेंगनगदब अदुम लेरबनिना सेमौदब यादे हाइबदो प्रजासिंगनसु मदुगी वखंदु खनबिरगा प्रजासिंगना खर खर सैक्रिफाइस तौबिदना कोऑपरेशन पीबीदना कोई तौगे खलिब थबकसिंगसी मपुंग फाना तौब ngamnanaba मैम पुनमकी सहयोगसु दरकार ओइदब नत्तबनिना दुना मैम पुनमसु मतेंग पांगबियो हाइ वाफमसि थमजगे सय मयांग इम्फाल केंद्र थंगना लेबा वाफकाई केंद्र इसिंग इसाउन सोखलबा मफम सिंग वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर लेटपाउ हाउकिप अमदी चीफ इंजीनियर प्रीतम नाहथेंगना सतुन यंगसिनख्रे मयांग इम्फाल अमदी वाफकाई केंद्र अनि गु ताइनबदा लेबा माइबम मपादा कारिबा मफम अमदी लिलोंग फेसाबा मखा लेकाई द काइखिबा तुएल तोरबान गी फिबम सु यंगसिनखे केंद्र की MLA सु ओइरिबा फजूर रहम सु मफम अदुदा लाखे मिनिस्टर लेटपाउ हाउकिपना असिगुम्बा नेचुरल डिजास्टर थोकपा मतमदा रूलिंग अमदी ऑपोजिशन हाइबा थीदना थबक तौमिनसी हाइखे मानना अखोई अंगम्बा थाकता एवरी खोंग काइरिबा तौरिबा मयाम सिदा चपचाबा रिलीफ की मतंगदबो ओइरो अदगी थिंगबगीबो ओइरो करिबो ओइरो पाखलेबा कनो सिदा थबक सिदा चप मानना कनामते पार्टी अमतगी येंगबा नतना आपा असासी हौजिक द सिचुएशन becomes very grave assume talak sida पार्टी की ओइबा अदगी vote की ओइबा वापंगा ngangnaba adum basi तौनगुमसी मसे everybody की अखोई लेरिबा मणिपुर की प्रजा खुदिंगमक्की याफनबा सोय एरिया सिदा अमाता ओइना लेमिनरकांदा प्रजा सिंसियम तक कन्नब होटनसी सिस्माय थमजे खुराई केंद्र इसिंग इचाउना सोखनबदगी रिलीफ कैंप ता चंगजफम लौरिबा मफम सिंग नसी केंद्र की MLA सुसिंद्रो न कोइना सतुनि यंगसिनख्रे लाइना तिना कयादगी ngakthoknaba हेल्थ डिपार्टमेंट का खुसमनदुना मेडिकल कैंप पांगथोकनबा मदि सरकार की माइकैदगी पांगबा याबसिंग पांगलगनि हाइना MLA सुसिंद्रो न फोंदोखे मतुंगदा इचाउगे अवाबा मायोकनदनबा MR डिपार्टमेंट दा चपचाबा थबक पाइखतनबा हाइखी अखोई डिपार्टमेंट ने असेसमेंट तौब मतमदा युम मनुंग चंग असेसमेंट तौबिरगदि का चंग असेसमेंट तौबिरगदि उ फंगनी चावें येंगबो न सोरो मतदगी लेप येंगमबसिनदि अखोई कानबा अमसुंग अखोई प्रजासिंगदा यहोनगेना खलिबा बेनिफिट सिंजे यौबंगमोय अदुना मसी यारगदि अखोई डिपार्टमेंट की इचिल नाउसिंगना मसीगी मरि लेनबा इचिल नाउसिंगजिना मफम मफम द चंगगा येंबियो अखोई इसिंग कायरगदि इसिंग द कुमगा थिंगबासे महौसाने असुमाइन तौदना इसिंग कायबा जगासिदा इफेक्टेड ओइबसिंजे सोरो मतदगी लेपगा येंगबनादि उरोय मनुंग द चंगगा येंबियो हाबजे मसी अखोई डिपार्टमेंट सिंग दा अपील तौजगे
Sajing Karam da ichaw na awaba mayok na rabastingda kedo gi thongmi humphudra rom nang nasidagi miyang gi mateng pangba hokhrei kedo gi president Maniton Soibom na miyang gi mateng pangba phangbada nungai ba pui haiki kai bu chiting ra matung da gi yum gi awana tar bu yum jing gi ate kai sing mayam sing chi khoi kanglei economic development organization kedo gi volunteer chamung na komi chamung na ko yang ma mateng pang chake na ngasi thoram chu laksabani Minister Kalam Shyam na kedo gi thongmi singna miyang gi mateng pangba lakpagi damak thagatpa phongdokhi bang macha ta ba lai chu heiba naharul mayam amana bazar manung khaki mateng pang mudan natana di Manipur praja gi awa batar ba matamda satlaga praja gi mateng pang de bani gaina khanba wakalon se yamna awang bathaki wakalon amani haina aina laujai madugi damta tobimal khangbu utsabaga loinana mayam na mateng pangbibagi namta langdawal kendra gi praja gi taraf tagi aduga aisa gi government gi taraf tagi aroi boina asuki mateng tobimal khangba amadi thagat chawa kundok jare kedo na tawriba thabak thoram sing khurai kendra gi MLA Susindro na thagatpa phongdokpaga loinana khurai lamlong bazar luna na thamnana bagi thabak kedo da sinaragani makhoi gi damak sahi amada local area development fund dagi lupa lakh taruk kaithoklagani haiki फंदगी केदोगी माइगी दा कोइना सिनारानी अरना केदोगा कोइगी एग्रीमेंट तौनरगा चाही मुगी मनुंगदा 6 लाख असिना मोइना होल मार्केट सी लुबा नानबा अमसुंग स्माइना कोइगी मार्केट की इचिनु नाउसिंगदा कोइगी पोचै थांथों थांदिंगी तौबा थबक तौबा गेबेसिंग खोमजनबा अदगी अते देसिंग सिटपा सेंबा सिंग मोइना लोइनम तौबाना कोइ अदमाइन तौरकांदा 6 लाख से कोइना मोइदा पिचगदबनी Mongsangai da laiba all as hongi Nepal suba mapok kumon thoram ngasi home asige management committee amadi all Manipur senior citizens welfare association senduna pangthokre thoram madu da MLA Subhash Chandra Mongsangai mayai lekai dagi home asibu sabada lampi khiba AK Imobi Tamfa hotel ge proprietor ke Irabot amadi all Manipur senior citizens welfare association ge president L Gaurachandra Sharma na saruk yakhe thoram madu da all as home asibu linkhatlamba laikhidrab ahal singi mafam da haikat lekat tamki thoram madu ga mari lainana president Gaurachandra Sharma na all as home linkhat ki matamdagi kanale jadrab ahal singi changjafam oiduna lakli haiki ki manunda ani khanbada amana individual na halamagi seba toba amana institution da sumba body amana organization amana halamagi seba toba je sta ko prize phange bio sales samane award kawi maji prize phange je india ki manunda ko number 1 ni do hoji phauda 2012 to piri bani hoji ko makha dana de ko longje dagas thajadre andogna bharo sakana chu yam kana hangi damta modi ji gi sarkar makha da yam kana halamangi awa bataraba ana bataraba khudung cha halamangi saba kam to buje achida ko mateng bachan dang pangje bani Bosem kohasem amadi CBSE ne lauba class 10 amadi 12 ki parikha da mark wangna fanglakpa Moirang Kendra gi manung de leiba mahiroi sing pungning thogatpadi thoram ama INA Memorial Hall da pangthokre thongam santi ge sponsor makhada Moirang Kendra Progressive Front Moirang ne sinduna pangthoki ba thoram adu da punna mahiroi chani marifuda solar lamp amamong loina na memento piki thoram adu da Lieutenant Sagrakpam Vijaya amasung Moirang Kendra gi manung de leiba MCS amadi MPS mai pak tuna sarkar gi thabak tawriba Mary Singh class 10 amadi 12 ta position taraklaba mahiroi singh da su khudol port amadi citation piduna pungning thogatke thoram adu da thongam santi Moirang College ke principal oiramba Sarachandra Sharma yauna saknai raba myoi kana saruk yakhe Lieutenant Sagrakpam Vijaya na punsida mai pak ke khallabadi honaba leptaba tai haiki next generation haitare youth me amo sida ai ma lo bhi riba satra sing school tamliba ai colleagues friends parents amali me amo in hygiene badi apoi ke life is yamti apoi ki consider apoi ki fact haba musulai to ko ko na kan rela fact depend over the apoi so Moirang Kendra gi manung da leiba Iraima Lamaba Sporting Association Naran Saina gi ani suba mapok kumon thorom pangthok paga loinana class 10 amadi 12 ki parikha da first division da mai paglaklaba mahiroi sing amadi gold amadi silver medal fanglaklaba
सानरोइसिंग अमदी ऑल इंडिया की पेंटिंग कंपटीशन दा थर्ड पोजीशन तारखरबा महैरोइ ओपगी थोरम अमा इरेमा लमाबा स्पोर्टिंग एसोसिएशन सिंधुना पांगथोखरे थोरम अदुदा प्रियोवर्ता एंड सन्स की प्रोप्राइटर एम प्रियोवर्ता सिंह थिनुंगई जिला परिषद की मेंबर ओजोय चंद्रा प्रधान एन रंजित नमरु मियोसिंग ओइना सरुक याखी सिलिलांगनि बसिंगी माइकैदि खुदोल पोट पिदुना पुंगनिंग थगतखी थांगा केंद्र की मनुंग लेबा थांगा हेसनाम लेकाई की मनुंग दगी क्लास 10 अमदी क्लास 12 ता फर्स्ट डिवीजन द माई पागलकलबा महिरोइ सिंह ओकबगी थौरम अमा थांगा हाउरेंग चिंगयांग कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे HACO क्लब थांगा हेसनाम लेकाई नस्तिंदुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा केंद्र की MLA टी रोबिंद्रो प्रधान ओइनाम रोमेन यावना मियोय क्याना सरुक याखी लोइशिलकपदा मरोइबा पाउ अमुका नपिजरी तरह लक सुबह दी ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे की पालन थौरम नस्ति केकुपाता पांथोकले मिरंग ताबिरी बस पेंगबो मुखाना खुलमजरी